Yes, Punta ngiyakuphuthuma lokukhulu kunaleli thithi naleso leli advertise kulamalanga lithithi leli licala mhla ka-21 leli viki lesigijima kulo ngaleSihlanu liyophetha mhla ka-30. Lithithi leliphethe imali yakho ye-rent yale nyanga, lithithi leliphethe imali yakho yaDisemba. Linemathuba lamaningi ukuthi ngakhona kuphumelela, lilapha ku-98% i-rating yakhona. So lokhu nima ngomthozi wanzimanzi lowatiwa ngadokotela babheji eSwatini. Lapha engase ngizamile ukukhombisa lokuthi nga-15 emalangeni likubeka kumalini, nga-20 emalangeni likubeka kumalini. Ungabuka labaphasa i-rating yalona ila side iku-98%. Lelo ngufihlile kunekhodi yaleli thithi. So cishe kuhamba kanjalo, kuyabhaliwe-ke lapha ukuthi mhla ka-21 nangaphi ama-games, 22 nangaphi ama-games, 23 nangaphi ama-games, 25 how many games, 26, 27, 28, 29, 30. Yeah, kuvisisa kabanti-ke wangishayela. Yeah, 7652 075 279 720 847.